Mysterious Lloyd up in here. Today I don't know what I have to do. Do I have to use English or do I have to speak in VENDA language? Because I don't know if the people I'm going to talk about, they qualify to be marketed by me. Because anyway I talk about them, I'll be marketing them. Because this is my platform, and they don't do market me on their platforms. Some of those people, they've got radio stations. Some of them, they've got music awards. So I decided to say what I want in VENDA language. It's like someone is looking for me. I'm checking on the rear view mirror. They're passing. Yeah. Let's get it on. Oh, ndikoamba nga VENDA. Sindoamba rewind chikuamba nga VENDA. Ndikoamba nga hosting ya Choice FM. Ichi hosta TSHIMA. Zova zitu zvavudi bad. Choice FM ichi hosta TSHIMA. Nga uri ubva kare rova rina kwiri ya uri arari TSHIMA ichishumisana na Parapara FM chat, vanhu vanotambiwa kuParapara FM ndo vanozonominatiwa, ndo vanozodi. But zvandakaona pane zvakaitika ndezvekuti Choice FM yakahosta airtime yakahosta Choice FM yakahosta as mara zvine ndavona ndizvori sorry ndondikuamba ngachishona nei zvine ndavona ndori Choice FM yohosta hela TSHIMA awards mara Choice FM ingava yova isi wonga ngomu ka unanga havatu vanangiwa nangwe yova iwona nangwe yova isiwo ndi zvitu zvavudi azvisumbedza shanduko ka TSHIMA. Nane ndo rari ndo humbura ri kamusi nane this time ndo nominate iwa ndichipfa the nominees announcement zido hashiwa ka Choice FM. Ndiko toda dova ndaamba nga ASHIFA SHABA uri ASHIFA SHABA I think is a blessing to VENDA. Nga ndira ine ahosta ngayo nga ndira ine apresenta ngayo zvova zvizvavudi izvizvi hazvavudi ritoya uzvikota ritoya uzviyamba zvavudi ritoya uzviyamba zvova zvizvavudi nga ndira ine aamba ngayo ndi muntu arina vukoni wauva MC kana uhosta dzishow kasho uhosta kasho ndi muntu arina vukoni hazvo nadzi jokes dzawo dzita uri mood ive jovial. Excuse me for my they say excuse me for my French, excuse my French, but excuse my English. Ngori I'm used to speaking in English in most of what I do. Mara namusi ndikuamba ngami ngachifenda.
Zvino vanga ḓipfa dzi sound hapa huna vhathu vhane vha khou ita mushumo hapa, they are constructing there. Huna vhane vha khou ita mushumo. Ndi khou dzhia ndi fhethu hune nda dzula hone, just outside. I'm in the car mara I'm not in the garage. Zwiṅwe zwine ndi khou ṱoḓa u dovha nda amba nga zwa uri TSHIMA yo raro, ndi TSHIMA dzo raro. Vhana vhathu vhavho vhane vha khou ṱoḓa uri vhavhe vhathu vhane vha ḓivhiwa sa vhaimbi. Na tsheka vhanangiwa vha hone miṅwaha yo fhelaho na zwino ndi vhathu vhathihi. Zwi ḓisa hani uri muthu a nangiwe upfhi ndi ene wa vhukoni mara a sina following, a sina dzi fans? Vha khou zama u vha itela dzi fans. Hovha huna muthu o vha a tshi khou imba, hanefhala a tshi khou imba zwa muṅwe ane a pfhi Chita Gong wa Parapara. Hovha a tshi khou imba ene fhedzi na muṅwe musidzana, vhathu vhavhili. Event yoṱhe vhaimbi vho ḓala. Na ṅwaha wo faho o imba muthu ane ndi khou amba ngaye, thi nga tou amba dzina ḽawe ngauri mini, this is my platform. I'm not here to market them. I'm just here to tell the truth. Then vhane vha ḓivha ndi nnyi o imba, ni a zwi ḓivha. O imba uri Chita Gong na uri Chita Gong ndi nnyi, vhe ni a zwi ḓivha. I am ndi khou kakisiwa nga posho ine khou itea vhathu vha khou pfukapfuka mara vhathu vha tou ya u ita mushumo wavho, a si zwone. Zwino ndi khou ḓa u dovha nda amba nga vhanangiwa. Huna muṅwe munangiwa, hoyu ndi tou ya u mu amba dzina ḽawe, ane a pfhi Mark J. O nangiwa kha best newcomer. Mark J u bva ndi tshi thoma u ḓa hapa South Africa, ndi tshi bva hune nda bva hone, Zimbabwe. O vha a muimbi ane ro vha ri tshi ṱangana naye nga maanḓa. Na nga ya na kha internet ni ya muwana, ndo pfa vhaṅwe vha tshi ri na kha channel u ya wana. Zwi ḓisa hani uri muthu wa vhuimo no nga Mark J ave newcomer, whereas huna dzi newcomer dzinzhi dzo dzhena. Zwi khou sumbedza uri vhathu vhane vha nanga vhaimbi kha TSHIMA a si vhatevheli vha music, a si vhatevheli vha music. Ndi vhathu TSHIMA ito ḓala vhathu vhane vha khou ḓi ṱoḓela tshelede. Ndi vhathu vhane vha khou ḓi ṱoḓela tshelede, vha khou ḓi itela zwithu zwavho. Mara TSHIMA zwo kakeaho ndi zwa uri havhaḽa vhathu hafhaḽa a thi nga hani vho shumisa vhuṱali wavho vha ri VENDA Music Awards, ḽine ḽa vha dzina khulwane. Arali vho amba ḽiṅwe dzinavho ḽavho ḽa uri kana vha sokou ri, for example, vha sokou amba madzinavho vha ri Music Awards kana vha sokou ri Mysterious Music Awards, andi khou tou pasa tsumbo. Kana vha ti Chita Gong Music Awards, kana vha ri Parapara Music Awards.
kana vavi netononda music awards. Zvava zvichi ḓo vha khwine, mara ndi a ḓivha uri huna vhathu vhane vha nga kona u vha na dzi awards dzavho. Vhathu vha no nga vho ASHIFA SHABA, vho ASHIFA SHABA vha nga kona u vha na dzi awards dzavho dza pfi Energy and Choice FM Awards. Zwi nga vha khwine ngauri vhathu vha TSHIMA vha khou ṱoḓa u dzhenisa vhathu vhoṱhe vhane vha vha na maanḓa kha music industry uri vha shumisane navho, uri vhathu vhane vha vha pusha ende zwithu zwine zwa vha ita zwi vhe zwithu zwa vhukuma nangwe zwi si zwone. Mara ndi a vha vhudza hezwi uri hezwiḽa zwithu a zwi nga konadzei ngauri we living in the digital age. Huna zwithu zwi no nga hedzi platform like YouTube, vhathu vha nga vhona uri hu khou itea mini ende hezwi zwithu ri tea u zwi amba, rine ri a zwi amba kha platform dza so ende vhathu vha ri pfesesa. Zwino vhone ndi khou ṱoḓa u vhudzisa vhone vha ri mini nga TSHIMA, kana nga ri ambe uri newcomer of the year ndi yone ine ya thoma announcewa kha dzi announcements dzoṱhe, kha vhanangiwa vhoṱhe ndi yone ine ya thoma u ambiwa. Ende i tshi to thoma zwa mbo ḓi newcomer of the year nominees vhanangiwa keva ambo ḓi ya thoma ambiwa ene Mark J. Vhone vha ri mini ngazwo zwezwo? Vhane vha muḓivha Mark J vha ri mini ngazwo? Ndi kale a tshi imba na vho Bomo vho Gush Skerere a tshi imba na vhone vha ri mini ngazwo? Ava vhathu vha vho to kambiwa kana vha tshi ita zwithu zwavho vha TSHIMA vha vho to kambiwa kana ne a ti koni u zwi wanulusa uri hu vha tshi khou itea mini. Zwi ḓisa hani uri ṅwana muṅwe na muṅwe vha mbidzi vha tshi ḓivha uri ne a thi muṅwe wa vhanangiwa uri ndi ḓe uri vha kone u vhaisa zwavhuḓi, a vha ri ndi vhavhuḓi. Vha ḓivha uri hafhaḽa hu na dzi red carpet, vhathu vha fodiwa hone, ri ḓo fodiwa hone, ra dzhenisa zwinepe ra zwi vhea kha internet, ri vha ri tshi khou tou vha market. Like nne sa muimbi muhulwane ndi vha tshi khou tou vha market ngori zwi khou sumbedza uri nne ndi funa u dzhenera TSHIMA ende a thi koni u nangiwa ngouri hu na vhaṅwe vhaimbi vhahulwane u fhirane vhane vha shuma vhukuma u fhirane. Zwino vha a si zwone. Zwino nne ndo humbula uri a thi tu ya u dzhia zwithu zwa TSHIMA nda zwi vhea kha platform yanga ngauri tshifhinga tshi tshi ya ndi nga ḓi fhedza ndo no vha anti TSHIMA, nda vha anti Pharapara. Mara huna dzi nyambedzano dzine ndi khou ḓo ita na muṅwe mushumi muhulwane wa Pharapara. Ndo mpha namba dzawe a ri ndi mpe dzi details dzawe ri ambedzana uri hu khou itea mini ngauri na cheka uri Choice FM I think yo launchiwa nga 2017 and they already discovered my music. They called me for interviews, for everything. Mara Pharapara have been there for some time. Or they think uri
they think that Parapara is bigger, is much bigger than us, than all the radio stations, than us. And vaumbura uri Chima ndi hurwane kadzi hours dzote, mara zvino zvine vadovona ndizvi uri muti muti orare anongane sani. I can be much bigger, and I'm going to be much bigger than their platforms. One man like this, and I assure you, ndikotovabudza ngo. And how can I be with those people who were not with me from day one, who were anti-mysterious Lord? Chimwe chine chisandifarisa vudhi ndeuri havala vatu vaparapara vaita workshop dzavo dzine varividza vamwe na vatu vaparapara vaona, vatu vanji vaona vari harituuyawo imba nga zvitu zvaso karimbe message karimbe. Myself, I'm not gonna do that. I have to talk about in my music, talk about what's on the ground. Tingatukuri mirenje uri zvenda zvindiringane. Nokofesa ndidoita nyimbo yaso yere tingatukuri mirenje uri zvenda zvindiringane. Arari vateveri vanga vachidiva uri ukoita esi naesi ndoyawamba ngazvo, ende ndizvoni zvitu zvine zvamupa mverapanda. There are those things that makes me successful, what I talk about in my music. Because how can I impress those people that are not with me? And with me, if you are not with me, you are against me. Even Jesus said that. God. Even Hitler said that. If you are not with us, you are against us. So for sure, those guys, they are not with me. Which guys I'm talking about? Ndikwamba batu. As it stands now, batu wanenda kwamba batu wanonga vochima voparapara na vamwe vadzidzaanyi va nyimbo dzinyimbo dzifi nyimbo kana dzifi dzinyimbo vadzidzaanyi vadzinyimbo vamwe vane vava against me. Tingado mbuya ndavatakadza asi zvone ndinotakadza mutu ane anditakadza naveni ari ndisanitakadzi. You don't owe me your life. I don't owe them. I don't owe them my life. They don't owe me their life. So, right is never vakoita zvone. Vakoita zvine vaita. Nendaita zvine ndaita. Ngazvine vanyita. They do what they do, and I will do something about what they do. And I do what they do. I do what I do, and they are doing something about what I do.
That's the truth. Ri khou ḓo vhona uri zwi ḓo tshimbilisa hani. Tshine nda funa futhi, tshine nda funa nga hezwi zwithu ndi uri mini, dzi video na dzi nyimbo dzi ḓo dzula nga u sa peri. Hezwiḽa zwithu zwi khou pfhuka zwa vha history. Na tshipuga vha nga dzula natsho, vha ya vha shuma restaurant, ra ḓa ra renga zwiḽiwa, vha ri vhudza uri ndo no wina TSHIMA, ndo no vhuya nda wina TSHIMA ṅwaha wa so na so. Ngauri vha nga vha vha si muimbi mara vha wina TSHIMA. Ndi vhangana vhathu vhane ro vhuya ra vha pfa kha Phalaphala, vhane ri nga si tsha kona u vha pfa, mara avho vhathu vha kha ḓi tshila. Vha kha ḓi tshila, vha kha ḓi zama u ita zwine vha ita, mara ndi a vha pfulufhedzisa, ndi ḓo pfara u swikela ndi ḓo pfara u swikela ndi ḓo ita dzi nyimbo, nda ita dzi video, nda alusa platform yanga. I thank you for all the support that you give me. I would like you to subscribe, comment and like, even to dislike if you wish to. That's your own choice. So thanks for your time, for watching this. Thanks for your support. Sharp.